Yes, ibihe byiza twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze muri football nyarwanda. Ibintu bikomeje kuba agaterera nzamba, bamwe batangiye kugenda babigarukaho babisesengura bajya kure, bavuga bati n'ubundi ni sport nyafrika, bagendeye kuri biriya bya Senegal aho yambuwe igikombe yari yaratwaye. Noneho rero bakabisanisha n'ibingibi Gasogi United aho yabuze ku mukino wari Kuyihuza n'ikipe ya Rayon Sport, igahita iterwa amaga y'ibitego bitatu, igakibwa n'amande ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Ese koko we urabona bikwiye? Twandikiye muri comment. Ikipe rero ya Gasogi ikaba yabuze ku kibuga ku mukino wayo w'umunsi wa 25 wa shampiyona wari Kuyihuza n'ikipe ya Rayon Sport, igahita rero iterwa amaga y'ibitego bitatu kubusa, inacibwa amande ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi ngibi kimara kuba, abantu benshi bahise batungurwa. Perezida wa Gasogi United Kenisi yatangaje amagambo akomeye cyane, by'umwihariko ariyo tuje tukabasomera muri iki kiganiro cyacu tukarebera hamwe, tukavuga tuti se kubera iki yatangaje nyuma yo guterwa amaga, kubera iki atisubiye cyangwa se atagaragaje ko wenda bakuze ikosa yo kubura ku kibuga. Ibi ngibi rero byabaye ku munsi w'ejo ku itariki 22/2026 ubwo ikipe ya Gasogi United yagombaga guhura n'ikipe ya Rayon Sport kuri stade Amahoro ku isaha y'isa 4 z'ijoro. Ushobora kwibaza uti ntabwo twari tumenyere ko match zo mu Rwanda ziba ku isaha y'isa 4 z'ijoro, ariko hari impamvu byari byabaye cyangwa se hari impamvu iki kibazo cyabaye cyo kuba match iri bube saa 4 z'ijoro. Byose rero reka turebe hamwe nkibutsa ko nimbere bwa mbere ugeze kuri no muyoboro w'YouTube channel utakora subscribe, reba hasi ukande subscribe ndetse kandi ukanda ukazogera kugira ngo ujye kurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Tsira mumuzane ko nitwa mbaye ikaze mujye kure kugira ngo turebere hamwe ibya Gasogi United ndetse na Rayon Sport. Ikipe ya Gasogi United ubwo yaburaga ejo ku kibuga kuri stade ku mukino wari Kuyihuza n'ikipe ya Rayon Sport ku munsi wayo wa 25 wa shampiyona wari Kuyihuza n'ikipe ya Rayon Sport, igahita iterwa mpaga y'ibitego bitatu kubusa ndetse kandi yanaciwe amafaranga angana na miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo yo na amande uterwa amaga y'ibitego bitatu kubusa ndetse ugacibwa n'amande ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi ngiro byabaye ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki 22 Werurwe 2026 ubwo ikipe ya Gasogi United yagombaga guhura n'ikipe ya Rayon Sport kuri stade Amahoro ku isaha y'isa 4 z'ijoro. Ku isaha y'isa 4 z'ijoro, ngira ngo abanyarwanda ntabwo mwari bimenyereye ko hari match zo mu Rwanda ziba muri aya masaha ku isaha y'isa 4 z'ijoro, ko ariko hari impamvu nyamukuru yari yabiteye. By'umwihariko rero kubura ku ikipe ya Gasogi byari byatangiye kuvugwa mu masaha ya kare, yari yabanje mu masaha ya mu gitondo, ariko benshi bakavuga bati n'ubundi n'ugushyushya urugamba cyangwa se n'ukwivuga cyangwa se n'ukwivugisha ntabwo byakunda ibyo ngibyo ko ikipe nka Gasogi United yabura ku kibuga. Aho rero amakuru yavugaga ko mu by'ukuri perezida wayo Kakoza Nkuriza Charles Kenisi yari yabujije abakinnyi kutitabira uno mukino, ngo niwe wari wabiburije. Uyu nguyu ni umukino wagombaga kubera kuri stade ya Kigali Nyamirambo kuri Pele Stadium. Nyuma yaho rero nibwo waje kwimurirwa kuri stade Amahoro aho wagombaga gukinwa nyuma y'umukino wari wabanje wa CAF Champions League wahuje ikipe ya Al Hilal ndetse na RS Berkane. Iyi niyo mpamvu rero ikipe ya Gasogi United ndetse n'ikipe ya Rayon Sport byagombaga gukina ku isaha y'isa 4 z'ijoro. Uyu mushoramari rero Kenisi akaba ndetse na nyiri kipe Gasogi United avuga ko atamenyeshejwe cyangwa se ikipe ya Gasogi itamenyeshejwe ku gihe, bityo ko ariyo mpamvu batagomba gukina uno mukino cyangwa se batagomba gukina ura mukino wari ugiye kubahuza n'ikipe ya Rayon Sport Football Club. Ubwo rero isaha uno mukino wagombaga gutangiriraho yageraga ikaza kurengaho iminota yari yateganyijwe, ikipe ya Gasogi United nibwo yese iterwa mpaga y'ibitego bitatu kubusa ndetse kandi inacibwa amande angana na miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda nk'uko biteganywa n'itegeko. Umuyobozi mukuru wa Rwanda Premier League Karangwa Jire mu kiganiro giranye n'itangazamakuru yavuze ko icyemezo cyo gutera mpaga ikipe ya Gasogi United gishingiye ku mategeko ya Rwanda Premier League, ashimangira ko ikipe iyo yamenyeshejwe iby'uyu mukino mu buryo busanzwe igasiba umukino ihita iterwa amaga. Gasogi United nayo Karangwa Jire yatangaje ko yamenyeshejwe mbere y'igihe ko match yimira ku isaha y'isa 4 z'ijoro. Angara mu magambo make akabivuza agira ati itegeko riteganya ko ikipe itageze ku kibuga iterwa amaga y'ibitego bitatu kubusa ndetse kandi kanacibwa amande ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Ntago tubireberaho kwica amategeko ahubwo tureberaho kuyubahiriza. Ayo ni amagambo yavuzwe na Karangwa Jire. Mbere yuko rero uyu mukino utangira cyangwa se uba
perezida w'ikipe Gasogi United Kenisi yari yatangaje ubutumwa ko bagomba guharanira uburenganzira bwabo kuko ngo batabikoze nta wundi wabibakorera. Ayo ni amagambo yavuzwe na Kenisi. Anga Kenisi yavuze amagambo make rero agira ati: nudaharanira uburenganzira bwawe nta wundi uzabuharanira. Hagarara ku ijambo ryawe ndetse kandi kabone nubwo byatuma wibura wowe ubwawe. Nyuma rero yo kuguterwa amagwa ku ikipe ya Gasogi United, Kenisi ntabwo yigeze yongera kugaragaza ko ibyo bakoze byari bikwiye mu butumwa yageneye abakunzi b'ikipe ya Gasogi United. Kenisi ranga yakomeje avuga ko bagomba guhanira ko ububasha butandukanywa no kuba ikintu kigomba kunyura mu mucyo. Ayo n'amagambo yavuzwe na Kenisi. Kenisi kandi ahangaha yanaboneyeho gusaba abakunzi b'ikipe ya Gasogi gukomeza kuba inyuma y'ikipe yabo mu rugendo rwo gusaba kurenganurwa. Ayo n'amagambo yavuzwe na Kenisi. By'umwihariko nkwibutsa ko nimba rero bwa mbere ugeze kuri no muyoboro y'YouTube channel mutakora subscribe rebo hasi ukande subscribe ndetse kandi ukanda akazugira kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Tsire mumuza niko nitwa andi makuru nkanga agezwe no mukanya.